शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हनस्तो चिन्मलो तद्धितेषु इति निवृत्तम तत्संबद्धम किति इत्यपि। इतणित तो आ रहा है, आगे उसकी जरूरत है। हनस्तकारादेशो भवति इति नीति प्रत्यय परता चिन्नलो वर्जित्वा अचिन्नलो। चिन्ह और नल को छोड़कर, जैसे हन धातु अस्ति, हन धातुर अस्ति तत्र णिचि प्रत्यय णिच प्रत्ययो अस्ति तत्र इतणित प्रत्यय परता अतुपधाया इति वृद्धौ सत्याम घान इति जातम हान हान इति जातम हान इति जाते सति हनस्तो चिन्नलो इति तकारादेश हातयति। हाति धातुरस्ति पुनः हकारस्य घकार ओ हन्ते ऋणेषु। हन्तेर अकार से कुत्वम भवति इति नीति प्रत्यय परता नकारे च परता। यथा जघान जघ्नतु जघ्नु जघ्नतु इत्यत्र नकारे परता अकारस्य घकार परमत्र इति प्रत्यय परता अकारस्य घकार। घातयति घातक इति णुल् प्रत्ययोस्ति साधु घाति इति णिनि अस्ति घातम घातम अत्र घातम घातम घातो वर्तते। घातम घातम घातो वर्तते इति णमुल प्रत्ययोस्ति णमुल। नमुली द्वे भवता साधु घाति इति णिनि अस्ति घातो इति घै अस्ति अचिन्नलो इति किम अघानी जघान। चिन् प्रत्यय तु तकारादेशो नास्ति। हो हन्तेर् यणिन्देषु इति तत्त्वं तु अस्ति नहीं कुत्वं तु अस्ति। चिण् प्रत्ययो अस्ति अघानी तत्र णित् प्रत्यय परता हकारस्य कवर्गादेश जघान इति णल् प्रत्ययो अस्ति धातु कार्यमुच्यमानं धातु प्रत्यय विजयते ई न भवति वार्त्रघ्नम् इतरत्। धातु कार्यमुच्यमानं धातु प्रत्यय परता विजयते वार्त्रघ्नम् इतरदिति। वार्त्रघ्नम् वार्त्रघ्नं वृत्रहन शब्दो अस्ति तस्मात् अण प्रत्ययो जाता है। वृत्रहन वृत्रहन अपत्यम वार्त्रघ्नम्। अत्र अल्लोपो न किमस्ति सपूर्वराज्यमणि सपूर्व हन धृतराज्यमणि अणि प्रत्यय परता हन इत्येतस्य उपधाया अकारस्य लोपो हो जाता। पुनः नकारे परता अत्र उत्तम जातम आदि अचः वृद्धि वार्तघ्नम्। तकारादेशो कथन न जाता अत्र
वार्त्रघ्नम् इत्यत्र णित् प्रत्ययस्तु परे विद्यते। हन् धातु विप्रत्यान्तत्वात् हन् धातुरपि अस्ति, पुनरपि नाभूत् कुत्वम्। किमर्थम्? धातो कार्यमुच्यमानं धातो प्रत्यय विज्ञायते, धातो विहिते प्रत्यये भवति। भ्रूण हत्ति तत्व निपातनात् एतत् ज्ञायते, धातो कार्यमुच्यमानं तत् प्रत्यय भवति। सपूर्वं धृतराज्यमणि इति अल्लोप। वार्त्रघ्न भ्रूणघ्न धातोरित्ययम् उच्चार्य यो वीता प्रत्यय स धातु प्रत्यय। भ्रूण हत्ति इत्यत्र निपातनेन कथं ज्ञायते? भ्रूण हन् शब्दात् से प्रत्ययो अस्ति, तत्र शै हनस्तो चिन्नोलो इति सूत्रेण तत्त्वं भविष्यति। किमर्थं तत्त्वं निपात्यते? तत्र किं तत्त्वनिपातनेन? निपातनेन एतत् ज्ञायते यत् धातोर्विहिते प्रत्यये धातु शब्दाद् उच्चार्य विहिते प्रत्यये धातो कार्यं भवति। यथा हनस्तो चिन्नलो हन् शब्दस्य तकारादेशो विधीयते, तर्हि हन् धातु हन् इति धातु शब्दात् यदा प्रत्ययो विधीयते तदा एव भविष्यति। प्रातिपदिक शब्दात् यदा प्रत्ययः आगमिष्यति तदा एतत् सूत्रं कार्यं न करिष्यति। आतो इक्चुण् कृतो आकारान्त संगश्चिणी कृति इति नीति युगागमो भवति। अदायि अधायि कृति दाय युग आगमो भवति चिणी परता अथ च इति नीति कृति परता। आकारान्त संगश्चिणी कृति इति नीति युगागमो भवति। अदायि अधायि कृति दाय दायकः धाय धायकः। ददौ दधौ अत्र चिण् कृतोरिति किम् इति उच्यते? चिण् कृतो इति न उच्यते चेत् आतो युक् भवति सर्वत्र इति नीति प्रत्यये युक् आगमः स्यात्। चौड़ी बाला की चूड़ा शब्दो अस्ति, बला का शब्द अस्ति, भावादित्वादि ज्ञा देवता से ज्ञ सर्वेषु धारणेषु युक् आगमः प्रसज्येत यदि चिण् कृतो इति सूत्रात् अपसार्यते। सूत्रात् चिण् कृतो इति निस्सार्यते तर्हि सर्वत्र इति नीति प्रत्यये युक् आगमः प्रसज्येत। ज्ञा देवता से ज्ञ ज्ञा शब्दात् अण् प्रत्ययो जाता। प्रागदितो पूरा अणि प्रत्यय आतो धातो किमस्ति? आत नहीं अणि प्रत्यय यस्यति च इति आकारस्य लोपः। नोदात्तोपदेशस्मान्तस्य नाच में उदात्तोपदेशस्मान्तस्य अंगस्य आज क्या है? आचमी वर्जितस्य आचमी वर्जितस्य तिणी इति नीति कृति चेति यदुक्तं भवति। निषेध सूत्रमस्ति किंचोक्तं यदुक्तं तन्न भवति। अबधायति वृद्धि उक्ता अशमि अतमि अदमि शम धातुरस्ति चिण् प्रत्ययो अस्ति
पुनः अतुधायति वृद्धि प्राप्नोति तस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। कृति खलु अभी शमकः तमकः दमकः अत्र इति नीति कृति इति उच्यते। तर्हि नुल् प्रत्ययो अस्ति, कृत् प्रत्ययो अस्ति, नुल् प्रत्यय णिदपि अस्ति, शम तम दम अत्र घञ् प्रत्ययो अस्ति। शमकः तमकः दमकः पुनः घञ् प्रत्ययो अस्ति, घञ् प्रत्ययो शम तम दम सर्वत्रापि वृद्धिर्नाभूत्। उदात्तोपदेशस्थिति किम यामकः रामकः उदात्तोपदेशस्थिति किम यामकः रामकः कथम उद्यम उपरमौ अडुद्यमे यम उपरमे इति निपातनात् अनुगन्तव्यम्। अडुद्यमे इति प्रयोगः अस्ति यत्र धातुपाठे, यम उपरमे इति प्रयोगः अस्ति, तर्हि निपातनात् उद्यम उपरम इति शब्दो सेत्स्यतः। किमर्थं पृच्छते कथम उद्यम उपरमौ? यम धातु उदात्तोपदेश नास्ति इति कृत्वा वृद्ध्या भाव्यम्। यथा यामका रामका इत्यत्र वृद्धिरस्ति, तथा उद्यम शब्दे उपरम शब्दे अत्रापि वृद्ध्या भाव्यम्, वृद्धि स्यात्। तत् कथं नास्ति? कथं नास्ति इति निपातनात् नास्ति वृद्धि। निपातनात् एतौ साधुत्वेन वेदितव्यम्। उपदेश ग्रहणं किम्? समी दमी तमी इत्यत्र यथा स्यात्। इमाभूत् यामकः रामकः। उपदेश ग्रहणं किमस्ति? शमी दमी तमी इत्यत्र यथा स्यात्। इमाभूत् यामकः रामकः। तमी दमी तमी इत्यत्र यथा स्यात्। इमाभूत् यामकः रामकः। अत्र उपदेश ग्रहणं किम् इति प्रश्नः अस्ति। नोदात्तोपदेशस्य उदात्तोपदेशस्य इति उपदेशे या समित्यष्टाभ्यो घिनोण् प्रत्ययो अस्ति। अत्र प्रत्ययस्वरे कृते सम्प्रति धातुरनुदात्त जाता, उपदेशे उदात्ता इति उच्यते। उदात्तोपदेश इति समासो अस्ति, उपदेशे उदात्तः। शमी इत्यत्र तु घिनोण् प्रत्यये धातुरनुदात्त जाता, याम का राम का लिट् स्वरे भवति सम्प्रति उदात्तः। अत्र रूप सिद्धिं कृत्वा प्रदर्शयामि। याम का इत्यत्र किमस्ति? यम नुल् अक् लिटि प्रत्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति। प्रत्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति। लिट् प्रत्यये प्रत्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति। याम का इत्यत्र धातुस्तु उदात्तो जातः। धातु पाठे तु अनुदात्तो अस्ति।
संप्रति उदात्तो जाता तर्हि अनुदात्तो यदि उपदेश ग्रहणं न क्रियते नोदात्तोपदेशस् न उदात्तात् उदात्तस्य उदात्तस्य धातो किं न भवति वृद्धिर्न भवति उदात्तस्य धातु उदात्त धातुरस्ति वृद्धिर्न भवति चेत् यामका इति रूपं न स्यात् यदि उदात्त धातुरस्ति यदि उपदेश उदात्तोपदेशस् इति उच्यते तदा उदात्तोपदेशस्तु नास्ति प्रत्यये कृते सति अत्र उदात्तत्वं जातं तथैव शमी शम धातु उदात्तोपदेशः अस्ति परं घिनोन् प्रत्ययो अस्ति घिनोन् इत्यत्र इन इति अवशिष्यते अत्र उदात्तोपदेशवचनात् घिनोन् प्रत्यय स्वरः अस्ति तु अत्र उदात्तो जातः प्रत्ययपरस्य अनुदात्तस्य परम् अनुदात्तं पदमेकम् अनुदात्तः जातः उदात्तं सम्प्रति उदात्तः नास्ति सम्प्रति तु अनुदात्तः अस्ति शम धातु उदात्तोपदेशो वर्तते परं सम्प्रति तु अनुदात्तः जातः यथा यम धातु अनुदात्तोपदेशो अस्ति परं सम्प्रति तु उदात्तः जातः प्रत्यय लिति प्रत्यात् पूर्वं उदात्तं भवति तर्हि एवम् उच्यते अत्र मान्तस् इति किं चार्वाकपाठकः उदात्तोपदेशस्तु अस्ति परं चर् धातु रेफान्तो वर्तते यत्र अनाचमे इति किम् आचामकः आङ्पूर्वकं धातुं वर्जयित्वा इति उच्यते अत्र तु वृद्धिप्रतिषेधो न भविष्यति अनाचमे इति वचनात् अनाचमे कमि वमि नाम इति वक्तव्यम् अनाचमे इति एतावता न कार्यं चलिष्यति अत्र कम धातु वम धातुरपि पठितव्यम् आचामः पुनः कम धातो कामः कामः पुनः वम धातो वामः अम धातो आम इति चोरादिक श्रेणीचि वृद्धौ सत्यां भवति आम इति वमीनाम् आम आम कथं भवति चोरादिक श्रेणीचि वृद्धौ सत्याम् आम इति भवति तत्र पित्वं नास्ति नान्यमितो हेतौ तत्र एवम् उच्यते अहेतौ नौ अहेतु इति चुरादिनौ नान्ये धात्वमिता भवन्ति तत्र परिगणिता धातवः सन्ति चुरादिगणे परिगणिता सन्ति तत्र अन्ते अयम् इदं सूत्रम् उक्तमस्ति नान्यमितो हेतौ अहेतौ नौ नान्ये धात्वमितो भवन्ति येऽत्र परिगणिता सन्ति ते मिता सन्ति तत्र ये सन्ति इति नान्यमितो हेतु धातुपाठ उद्घाटनीय अत्र 90तमं सूत्रमस्ति चुरादिगणे ज्ञपमिच्च यम च परिवेशने च परिकल्पने च पित्तेके रह त्यागे बल प्राणने चीय चयने नान्यमितो अहेतौ इति अस्ति नान्यमितो अहेतौ
तो यही हो गया। नान्य में तो अहेतु मैंने जो बताया ना धातु पाठ में, चौरादिकस्य णिचि वृद्धौ सत्यां भवति तत्र हि मित्वं नास्ति नान्य में तो सूर्ये विश्रामा भूमित्यम आदिकं प्रयोगम अन्याय्यम एव मन्यन्ते। चिण कृतोरित्येव शशाम तथा चिण प्रत्यय कृत प्रत्यय एतत् किमर्थम् उच्यते, नल प्रत्यय तु वृद्धि निषेधो न जायते। सूर्ये विश्रामा भूमि, ये प्रयोग किमस्ति, विश्रांति भूमि इति पठितव्यम्। सूर्य विश्रामा भूमि इति सम्यक् नास्ति। विश्रामं लभताम् इदं च शिथिल ज्या बन्धनं बन्धम् अस्मद्धनु इति व्याख्यातम्। विश्रामं लभताम् इदं च शिथिल ज्या बन्धम् अस्मद्धनु। सूर्य विश्रामा भूमि। अथ कथं विश्राम इति न चायम् असाधुरिति शक्यते वक्तुम्। न्यासकारेण एतत् अत्र भूमिका निर्मिता। कथं विश्राम इति न चायम् असाधुरिति शक्यते वक्तुम्। असाधु प्रयोगो अस्ति एतद् न वक्तुं शक्यते यतः सूर्य विश्राम भूमि इति प्रयोगो दृश्यते। सूर्ये विश्राम भूमि इति प्रयोगो दृश्यते। न चायम् असाधुरिति शक्यते वक्तुम्। कथं विश्राम असाधु प्रयोगो अस्ति इति एतदपि वक्तुं न शक्यते यतः सूर्य विश्राम भूमि ऐसा प्रयोग देखा जाता है। तर्हि कथयन्ति इत्येवम् आदिकम् अन्याय्यम् एव मन्यन्ते विद्वांसः। तर्हि सूर्य विश्राम भूमि कृतो इत्येव ससाम अत्र नल प्रत्यय वृद्धि निषेधो नास्ति। सूर्य विश्राम भूमि इत्यत्र वृद्धि निषेधः स्यात् इति कथयति। वृद्धि निषेधेन भवितव्यम् इति उच्यते परं वृद्धिस्तु अत्र जाता। तर्हि अन्याय्यमेव अस्ति। जनिवध्योश्च जन धातो वद धातो चिणि इति कृति यदुक्तं तन्न भवति। अजनि जनक प्रजन अवधि वदक वध वधि प्रकृत्यन्तरम् अस्ति। व्यञ्जनान्तो अस्ति तस्यायं प्रतिषेधो विधीयते। भक्षकश्चेन्न विद्येत वधकोऽपि न विद्यते इति प्रयोगो दृश्यते। वधादेशस्य अदन्तत्वादे वृद्धेरभावः। वधादेश यः अस्ति अनवद्लिङ्गी स तु वदन्तो अस्ति अदन्तत्वादे वृद्धिर्न भविष्यति। यतो वर्निमित्तको जादेशः स्थानिवद् भवति पूर्वविधौ कर्तव्ये। तर्हि अत्र वधादेशस्य अदन्तत्वादे वृद्धिरभावः। चिण् कृतोरित्येव जजान गर्भम महिमानमिन्द्रम। चिण कृतो इत्येव चिणि प्रत्यय इति नीति से कृति जजान गर्भम महिमानमिन्द्रम। व्यक्तेन परसिपदम् अस्ति। अत्र जन धातु आत्मपदी अस्ति परं
जजान चिण कृतो इत्येव चिण प्रत्यय कृति प्रत्यय वृद्धि वृद्धि निषेधो जायते तर्हि नली तु न भवति वृद्धि निषेधा जजान गर्भम महिमानम इंद्रम। अंतर्भाविन्यर्थत्वात् सकर्मकत्वम् अस्ति अत्र। अर्तिरिवीरिक्ष्मयतां पुक्णौ सर्वं निवृत्तम् अंगसिति वर्तते। अर्ति री ली री सर्वमिति इति कृति चिण चिण कृतो इति नीति सर्वं निवृत्तम् अंगसिति वर्तते। अर्ति री ली री क्नुयि क्ष्मायि इत्येतेषाम् अङ्गानाम् आकारान्तानां पुकागमो भवति न उपर्तः। अर्ति अर्पयति री धातु रेपयति व्ली धातु लेपयति री धातु रेपयति क्नुयि क्नोपयति क्ष्मायि क्षमापयति। अत्र सर्वत्र पुक आगमो जाता पुकी सति क्षमायि धातुस्ति यकारः लोको विवली क्षमापयति क्नुयि धातो क्नोपयति पुगन्त लघुदस्य गुण भविष्यति री धातो रेपयति व्लेपयति आकारान्तानां दापयति धापयति री धातो पुगन्त लघु से गुणे अर्पयति री धातो रेपयति व्ली धातो लेपयति पुगी सति गुणो भवति पुगन्त लघुदस्य इत्यनेन गुणो भवति री धातो रेपयति। तर्हि अत्र अर्ति इति री गति प्रापणयो री गतो इति द्वयोरपि धात्वोर्ग्रहणम् री गति प्रापणयो री गतो इति द्वयोरपि धात्वोर्ग्रहणम् री इत्यपि री गतिरेषणयो रीङ् श्रवणे इति। पुकः पूर्वान्तकरणम् अदीदपति इत्यत्र उपधारस्व यथा स्यात्। पूर्वान्तत्वम् अस्ति न पुक् उपधा आकार अस्ति स ह्रस्वो भविष्यति। यदि पुट् क्रियते तर्हि उपधायाम् आकारो न भविष्यति। णिच् इति प्रत्ययस्य यदि पुट् आगमः स्यात् पुट् आद्यन्तोटगितो पुनः तत्र अदीदप दापयति इत्यत्र उपधारस्वत्वं न भवितुम् अर्हति। सम्प्रति उपधारस्व भवति दाप इत्यस्य दप इति जायते पुनः अभ्यास कार्यं दाप दप इति जाते सति दप दप इति निर्वचनं पुनः अभ्यासे संवल्लग्नि चंग परेण लोपे दीर्घो लगो चंग परेण परताय लघु पराय लघु अभ्यास तत्संवत् कार्यं भवति पुनः सत्तं सन्निकयितुं साथ साथ सा वाह व्याविपाम युक्त साथ साथ सा वाह व्याविपा इत्येतेषाम् अङ्गानां युगागमो भवति न उपर्तः। सा निशाययति छा अवत्साययति सा अवसाययति वा वाययति व्या संव्याययति वे वाययति पाययति युगाग्म पाग्रहणे पयो वै शोषणे इत्यस्यापि ग्रहणमिच्छति इच्छन्ति पाग्रहण से पै धातु का भी पारक्षण इत्यस्य लुग् विकरणत्वात् न भवति। लुग् विकर्ण अलुग् विकरणयो लुग् विकर्ण अलुग् विकरणयो अलुग् विकरणस्य ग्रहणं भवति एवं परिभाषा अस्ति।
लुग आगमस्तु तस्य वक्तव्य पा धातु लुग आगम वक्तव्य पालयति धुए प्रिय और नुग वक्तव्य धुनयति प्रीणयति पाग्रहणे ऐसा इष्टि अस्ति पाग्रहणे पै वै शोषणित्यस्यापि इह ग्रहणम् इच्छन्ति पाग्रहणे पै ओ वै शोषणे इष्टि है ये 7-3-20 आपके ग्रंथ से पै का ग्रंथ सर्वत्र हो ही जाता होगा। नहीं वो लाक्षणिक है ना पै का आदित्य उद्देश्य आ होता है ना देश अवस्था में ही हो जाता है। हाँ तो लाक्षणिक होगी ना लक्षण प्रतिपदोक्त है प्रतिपदोक्त से ग्रहण बोलते एते भी पूर्वांत क्रियन्ते ये सब जो है युग आगम पूर्वांत है ते न्यसी शयत अपि पलत अदु धुनत अपि प्रीणत उपदारस हो जाएगा साथ साथ भाव व्यावेपम कृतात्मानम ग्रहणम कुक प्राप्ति में आख्यातुम इन धातुओं का ये कृतात्मों का ग्रहण है तो कुक की प्राप्ति को बताने के लिए कृतात्मों का ग्रहण है आख्यान प्रयोजन इससे क्या लाभ होगा ये तो प्रकरण लक्षण परिभाषा नास्ति इति उद्देश्यते तेन अध्यापयति जापयति इत्यमादि सिद्धं होति इस प्रकरण में लक्षण परिभाषा तो नहीं है फिर पई ओ वही में कैसे लगा दी तो उसमें पा धातु वहां पर जो है ना मिल रही है पा धातु सामान्य रूप से हमको प्राप्त हो रही है पाने धातु मिल रही है इसलिए दूसरी जो लाक्षणिक है वो लिखेंगे यत्र से ग्रहणम निश्चिते तत्र पिबते रीत्या यदा लोका पारक्षणित से यहाँ पर साक्षा सा वाव्या दादा बदाम भी कैसे ले लेते हैं बाकी धातु दादा बदा वहां तो देश पाने गामादा ग्रहणेशु विशेषात्
गामादा ग्रहणेषु विशेष गामादा गामादा इन तीन धातुओं में तो का विशेष है। और आदि दा 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 आदि है ये गुमास्तगापा जाति शाम हली गुमास्तगापा ददाते ही डेट। ये भी है आगे देखो यहाँ इस सूत्र पर ये भी है साक्षा सा भाव्यावेपाम कृतात्वानाम ग्रहणम पुगा प्राप्ति साक्षारे एतस्मिन् प्रकरणे लक्षण नास्ति इति उद्देश्य तेन अध्यापयति यत्र आदेश उपदेशे नहीं वो क्लीं जीना मणौ इति आत्वे कृते पुग आगमो भवति क्लीं जीना मणौ इति जा आदेशे कृते सति पुग आगमो भवति जापयति इत्यादि सिद्धं भवति। एवं आदीनि यदा क्रापयति निजापयति विलापयते मुंडो विस्मापयते प्रियमाचष्टे प्रापयति अध्यापयति जापयति इनमें तो ये परिभाषा पई हो गई में ना पा इष्टि बता दी ना वैसे पा ग्रहणे पई हो गई इत्यस्यापि ग्रहणम् इच्छन्ति यत्र अस्य ग्रहणं नेष्यते तत्र पिबतेरित्याह। जहाँ इस पा धातु का ग्रहण पई हो गई का ग्रहण नहीं चाहते ना वहाँ लोपा पिबतेर इच्छा अभ्यास बोलते हैं। अब पारक्षणी धातु का ग्रहण क्यों नहीं होता तो बोले पारक्षण लोग भी करना है। उक की प्राप्ति में युक्त का विधान है। लुगाग्नस्तुतस्य वक्तव्य पालयति द्वे प्रियर्न वक्तव्य धुनयति एतेपि पूर्वान्ता एव क्रियन्ते तेन उपधारस्तत्वं भवति नीची लुंगी साक्षा सा वाव्यावेपां कृतात्वानां ग्रहणं पुनः उक प्राप्तिम् आख्यातुम् कृतात्वानां ग्रहणम् एतद् अर्थमस्ति यत्र उकः प्राप्तिरस्ति यत्र युग् विधीयते एतेन अस्मिन् प्रकरणे लक्षण प्रदोष परिभाषा नास्ति। यत्र वै इष्टि मात्रमेव वक्तव्यम् पद्मजीकारेण लाक्षणिकत्वात् पारूपस्य इति उक्तं परम् अस्मिन् प्रकरणे लक्षणप्रदोष परिभाषा तु नास्ति इति उक्तम् अतः इष्टिरेव मन्तव्यः। परं कथं न प्राप्नोति तदा तो एतदेव हेतुरूपेण प्रदातुं शक्यते लाक्षणिकत्वात् पारूपस्य तस्य ग्रहणं नास्ति। वो विधुन्ने जुक् वा इत्येतस् विधुन्ने अर्थवर्तमान जुक् आगमो भवति न उपरतः पक्षेण उपवाजयति
पंखा कर रहा है। वज व्रज गतो इत्यस्य नीची रूपे वाजयति इति सिद्धे वाते पुग निवृत्त्यर्थम जुगो विधान। पुग निवृत्ति के लिए विधुन्ने दिगिम आवापयति केशम, केशों को सुखा रहा है। किमर्थम सूत्रम वज गतौ ऋण्यंत सिद्धत्वात्। वाजयति तो वज गतौ धातु ऋण्यंत से, वाते पुगमा भूतित्यमर्थम, जो वा धातु है उससे पुक ना हो जाए। पयोशोषणे इत्यस्य तद्रूपम्। वाते पुगमा भूत, वा धातु से पुक ना हो, इसके लिए यहाँ पर वो विधुन्य जो कर रहे हैं। लीलो नुगुल का वन्य दृश्यम स्नेह विपात में ली और ला इत्यन्य दृश्यम नुक लुक इत्यवादेश होता आगम होता नव परता स्नेह विपात में अर्थ घृतम विलायति, घृतम विलायति अथ विलीनयति, घृतम विलालयति विलापयति। नुग लुक ली धातु नुकागम भवति, ला धातु लुकागम भवति विकल्पेन। तर्हि घृतं विलाययति, ली धातु विलाययति विलीनयति। ली इकार प्रश्लिष्यते, ली मध्ये इकारो भी अस्ति तथा इकारान्तस्य लुक् भवति, नुक् भवति लुक् भवति, न तु कृतार्थस्य भाषा लीयते। इकारान्तस्य नुक् भवति लेखनीयम्। किं लिखितमस्ति? इकारान्तस्य नुक् भवति इति लेखनीयम्। न तो कृतार्थस्य भाषा लीयते। स्नेह विपात में किम जतु विलापयति जटा विरालापयते ली लिंग ली लिंग और गण ला इति लाते कृतार्थस्य च लीयते। ला जो है ला धातु का विग्रहण है और कृतार्थ लीयते का विग्रहण है। भियो हेतु वैसु भी तेतस्य हेतु वैर्थे शुकागमो भवति। मुंडो भीषयते, भी अग्रे सुख अस्ति निच अस्ति निचि परता शुकागम पुनः शपि परता निच इत्यस्य गुणे आयादेशे भीषयते चिट्लो भीषयते। अत्रापि भी इकार प्रश्लेषः कृतार्थस्य पुग निवृत्त्यर्थः मुंडो भापयते इत्येवं ही तत्र भवति। हेतु भयति किं कुंचिका एनं भाययति, नात्र हेतु प्रयोजको भय कारण किंतरी कुंचिका, भय का कारण कुंचिका है, हेतु भय का कारण नहीं है। कुंचिका एनम भाययति स्पायो वा स्पायते संगस प्रकार देश बोधिनो प्रता स्पावयति सदीर्घतोता सदेरंगस्य सदेरंगस्य आगता वर्ते वर्तमान से तकार देश बोधिनो प्रता किमस्ति सदेरंगस्य अगतौ अगतौ अर्थे अगतौ अर्थे पुष्पाणि शातयति दकारस्तकार अगतो इति किम गाशादयति गोपाल का गाय को आंक रहा है। रुआ पुण्यतरस्याम रुहे रंगस्य अन्यतरस्याम पकारादेश भवति नो करता व्रीहीन रोपयति अकार से पकारादेश व्रीहीन रोहयति विकल्पेन रोपयति रोहयति रोपना। ओम शांति शांति शांति।
श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।